kajing burom bat ban sngolam yo doktor di lapang wa MLA barim kanong po bat baderu menteri rang ba barim ka jela bla klat no akar artrik menai luar arjar pusan ki kunhun ba per na du school ki college ki seng balang kari boy darbar ki kunhun balang bat ki rirong ba na kari boy menta ka step ka sing ublei ki lapun long kajing le burom bat kajing duai bakerpang ya kamet badang sa jong doktor di lapang bat kumjuru kajing le bu sentiu homot sanam bala te da ka Young Minds Association na phalau jong kari boy college Hakane ka jingle buram bala punlong akhamat umot sanam jong doktor di lapang alam khamat dau ba meral bons MLA kanong po. Kum kiba id kiba than kiba snojan kiba snoburam ya imhe lapang kadang ye gijing kemi lenti ha gidi gisni hagawan ra ya kemet gijing isha kene kecaka dan ya po nongpo kiladon ki phone call kiladon ki message ki bengiyo tendre gijing long gijing man jong kakam kamsha banle kamta layo ban penbet pat kiying kasem ka jong i kadi no karta jong inya ibri kurim jong i ikong amitis bla sitom mi i bin song kali banwan hang kan hi ya kiying kasem banra ai kemet nang nien ban hab igra biang bar la penbet kiying on tap ban bu ya kemet ke basa ke jong i kan dia ulum jong tep jong balang posturan jaya tigidon kini ki bentah ki ba kan ya ke ying kesem ban le bentah jadi tak kadau ilayo ban penbet bat bunyi lemba jong ni kapor kat ki parlok ki bahing ki basem ki besung i sujan ki bedon hang ni kumju ru i ki we ki parlok ki bom som lala ban ya poi ya ke step ru ipha ya gini ka khobor ban panmap na gitu babun ki bom nomla ban poi se sulong ban pet dala de ban pha gini solem haying hasem ni haying hasem ni jongki betin nom su i halor jong kani tehenre ingit skam bagi jing duai ki jongki simet haying hasem kan long jing kerku naga benta kemet ke besak ke jong i mahe Tenemar kata ke jingai lenti jong i kum u nong mikmat jong kanong po konsumsi akaba ila syakri palat ia ka sau pusan snem sau pusnem kum u nong mikmat san snem kum u chairman apo ka state planning board ban ada nyu tang ki kamba bahagi ba ki mahe doktor di lapang ilale kidon shibun bad bagapor kanam sya yemi ngin jeri dita bad na kreng jum hiro ki bobon ngin tip yeki ki matti ki ba ilale tenamar kata kumba layo ban pentip pat ba bagajing on tap ban pendep ya kemet ka basa ka jum i kan long la syai ka sengi ke ya ka silver jubilee ki chongka Jauka kerwa solem nakaliang jong kanong po area women welfare association
idap da kecing susi bat dia man sim habang layo jing tip ya kecing khalat bakendin jong isar Dr. Didi Lapang kibangi jukhod imahe balong unong seng unong pralanti ka seng house nam arajar ka khat khandai tarik kubanai Oktober ngina kaliang ka seng ni pha ka karwo sulem shapi inya ki khun ki ti ki bahayeng bahasem ki be ki bathon ki blai du no ya phi ulok bat ukapa jong ka yeng ka seng ki kershan hapding unel o badum ingi skem baubli tracken ran un penjai jai ya ka donun bapai jong phi baro le suk mai he ki mati ki ba ma phi labu ya ka seng kini sa bat ni bat ngin ek perto shi chunom thia suk ha ka tiu try jong phi kat kon ka kitab jing start ka ba ong ki men sim jong ki ruhok ki don ha ki tiu blei koblei si bon na kinong kitkam bat ki khot ka nawa nong po ri boy district ha ka ni ka por nga khot ri kong maruri ibade iskatari jungi wenwan bo ya usintiu ha ka ni ka por yu i man to yung hintay met la nang alale miro nila siya kasama niya le na kaya po niya alam yung young minds masahing isnahing kajing lam juga bat kajing support yung Karibahar College ka Alpha School bat kibuan nila bo kitang hangi la to kajing achievements yung isa hangi iban hangi bat mentang ni setelah cibuan nila la pendap ya ke ka ikwa shwa ba in let bat mentangi don hangi sadong yung numat ban pendon burami i onda ilale magaling ka Alpha School nganong syupat kumno kajing do nang sudah na dong siya dong isa day lifelong chairman jong managing committee jong ka school na do by isdang founding members but kiway but wait na do pasdang niya ka Alpha School but kung siya Karibahar College iday lifelong member chairman of the managing committee kajing do nang jongi kalong kabakra kajing alam ng tijong iya ka school nimla ban batay kitin kimdon ban pendap ikata kajing kwa jongi ban ong ban ep don tang kajing sngumu nga iya kajing yung ijingay jong isa his far-sightedness hagasnam hajar arpa o kaporba COVID isa yu ilayo COVID anti kumjo Mara kajing mo jung perkat jung i perkat jung ka school. Lada JA mai i hakatu ka por ka school ngalong kumno. But officially isa kajing start jung i ilahan over la ni la IT ya ka school Alpha na kalangyang jung i langwi anti ni mahak bandok kiksiw. Kila IT ba siya kalangyang jung i ban panya ka school. Banyo i kajing start jung i hakaba itray ipanya ya kikam kijam la kajing itray jungi kalong kabajam ha la college sa Alpha School bat kiway kikam ru te ngamdan even ong tan kajing benun kajing sngaw sanut ndray yayo boblay la lam ti la yo kerta kabadiang ma kajing sumaru ilayo apdeng kajing sitom jong i Isnan na dabasdang hadu manta kumurukot yung governing body hapo kajing yalam po kajing penibor po kajing kami kajing i kubesibun ba nakaban bat kajing bahaman sim kajing seluruh kam jong ne urang ba ngala ya kaban sengi kan college bat ban panong ya kumne kumbangalong kumbang kalong tekalong sisa kajing kerku ya kikun sumabi i jungi hakbala pang ide bum jong thai ban keren ban mudur ban posning ru ya kajing baha jong ka ri ba kajai ban ri wat khamtam hakadong ar boy kajong i tenakalian jong ka governing body hapo kajing alam kajong i pli kumni kuma ngilong bad hapo kajing alam kajong i ngilala kumni bad ngimdan thli ya kaban ong kumna ru dri palang tari kabang kublai sibun ba Dr. Didi Lapang nakabanta ka ni kajing alam na staff kajong ki